Sibili ngayenza ngani ngilele sibili ngisithi yazwa ama-coast stop fire sniper enemy front of you fire what laphana besebebonile ukuthi mina senjani sengiwile sebefuna ukumeka sure ukuthi umuntu lowana kasoze kanjani vale avuke laphana. Mina ngaba ngisithi no ngaba ngisithi phephu mbijana ngani ngiyaphika nyambijana ngisithi ngizwa lapha bachayela laphuma la so iBerkeley le ratanyana okwafa khona umphini kwahamba njani? iBerkeley wafa umphini kube kuthiwa sesifanele ukuthi si withdraw ekhezi siseGwanda. So sibe sisuka sifanele sibe sisuka ngaphi oSt Joseph abanye besuka lapho abasuka khona endaweni zabo Sotale ibe ikhampani phela sesifanele ukuthi si withdraw ekhezi sengaphi se 29 March ukuthi si continue sisiya ngaphi phambili lapha ekhezi lapha ngani amakhiwa lawo ngani siyaba defeat uyabona so umphini wesenikwi word of command ukuthi sifanele ukuthi si advance sisiya phambili. Saba siqalisa ukuthi siyahla kusazi kuthiwa siyohlangana ku gathering point ikhampani eMashumbe oRatanyana. Ngibona ngani umphini besayidini zangapha lapha kuphoselwa abantu la eBhalakwe endaweni zabo Bhalakwe ngapha ube kwinyi platoon thina sibe sikwinyi platoon sesihlangene kodwa sihamba ngani sihamba ngama sections kodwa lapho ngani sibe sidlula sections ngoba lapha sibe sesihlangene uyabona kulomgwaqo lwana ovela odlula khona lapho eBhalakwe singani uya ngaphi umgwaqo lwana uyaphambuka phambili usiya la ngapha komchumayeli uyabona uya ngaphi yasuyo lo. So saba vele ilanga seli ngama 4 sesifika kumnyumuzi lapha nasithi no sithola kuchayiwe ama-combat lawana iSoviet Union i-combat elane ye-rice le sibuze omama lawana kube kungalamuntu ondoda ngesikhathi samasimo phela ngabo March icamouflage igcwele lapho kunjenganje so baqhuqa umama lawana labo sisi bonke baqhuqa bathi hayi sithi bangaphi ubhuti lapho bangaphi abayala bathi hayi thina sikwazi kodwa bachili combat lezi bayala bayabhayiza babona ngani singamaseli sikhathi ngithi laphana kube kulama soja ama-DA what ama-Cell Scout what sibebona ngathi thina singani singama-Cell Scout sagcina sithi no thina singabantu abanje so labana saba sidlula kodwa sagcina communicate lapho delithe selitshona ilanga ngama 7 saba sifika kumnyumuzi umdala lwana semkhotshi wizo la sekudala saba sihlala khonapho phandle umuzi lwana ubekhangele eSouth indlu enkulu yamazengi
kume imota khonapho, iinkomo zigcwele khonapho, vele unothile umdala lona. Amasimu lakhe abe ngaphi? Amasimu abe lapha kule fusi la. Isibaya nansi phambi komuzi wakhe, igede nansi. Indlu zakhe injengayami le, ilomgodi ngemva le. Plus inye bedroom ingaphi. Sabahlala phandle khonapho, babesenzela isikhafu. Saba sithi no madoda, abanye hambani emizini lapha le-organize ukuthi sikhona le-organize isikhafu la. Asoze kwane emzini wani la. Abanye bayahamba bedinga ukuthi bangathola isikhafu lapha. Kodwa abantu labana babhode, mina ngibengahambanga lapho, ngibengisele la. Behamba bedinga ukuthi bangathola isikhafu. Kuthiwa bethola imizi ayilabo mina. Ayelabantu. Ayelabantu imizi le. Amadoda labana babuye. Angazi ukuthi angithi lapho kusetshenzwa khona kulamankazana labafazi phela. Yeah. Njalo kuyakhonjiswana phela, asoze sibelele ukuthi ngesikhathi kube le peace. akukhonjiswana, kuyakhonjiswana. Angazi ukuthi kulomunye indoda wawe vele ekhonjiwe. Kumbe wakhonjwa lelo laka. Akumbe walikhonjwa nini akwazi. Ngiyabona umunye ubhuti lapha ngibona ngani ube sekhonjiwe lapha. Ngoba undoda lo wagcina sekhuluma ukuthi akusoze ngeke ukuthengisa ngoba sibe senithathela umfazi. Yabona. Ngiyabona nguye wagijima indoda yomfazi, ngoba ngithi amankazana sometimes awusoze akutshele ngoba ubhuti bebechaza phela isikhathi sangikhona kube kudlifu lazelihle kakhulu. Yeah. Abankonkomo phela. Babele style. So wosisi yabona wabona ukuthi mina sezithandela ubhuti. Wabe seyalani. Ngiyabona undoda lo ube sesithi nkazana asihambe phela, kithi sibe sebize abanye bemalayini eduzane khona phama next door lo muzi lo wami. Ngiyabona undoda lo wana wahamba asiyanzani. Isiyathengisa manje. Kanti kuvele kube kukhona kube kule khomapho, yabona. Kuthi ukuthi laphana amakhiwa vele bebe sebezwile ukuthi kule GP. Yeah. Ngoba uPeter kathesi maye entshela ukuthi kwakuvele umphini yena wakazanga ayaletha abantu ukuthi no amadoda withdraw back. Ngoba umphini la i-orders zakhe lazo zibe zinzima kakhulu ukuthi ukhuluma iqiniso. Ube indoda leyana uthiwa angacommand ulutho vele ucommanding. Kaphikiswa. So ube ungayenzani? I-word of command ingabuya empini awuphikisi, ungaphikisa mali lidubulana ngani uyabaleka bangakubona ungubhobho phela lawe, kuthi ukuthi uya the enemy. So saba si-dispersa laphana. Si-dispersa laphana, mina ngayolala lo munye indoda othiwa Mira. Yabona. Ngemva kwendlu, indlu yakhona beyikhangele ngaphi? Ngale. Amanye amagerilla ngiyabona bayifika 5 bebelele esitting room ekhangele eSouth, uyabona. Mina sithi abanye vele labana badisperse uthi bayolala ngaphi? Kubalele khonapha emarawundini. Mina ngaba ngivuka. Lo ndoda lowana saba sibhoda sisiya ngaphi? Esitting room kubanye lapha.
kwazokubuya kunyuka umfana wakhona apha ekhaya lapho wathi madoda amakhiwa wagijima wasitshela wathi amakhiwa sathi bangaphi wathi amakhiwa waphinda wagijima wabhoda azange simbone ukuthi umfana lowana waqonda ngaphi wazobuya futhi wathi amakhiwa abakadubule amakhiwa Yeah. kuthi ukuthi kulomunye wambuza ukuthi amakhiwa bangaphi wathi bawungani baphupha ngangale kwendlu ngale bangangale kwendlu amakhiwa manje angithi lapho sesi withdraw one by one Yeah. azange sibone umunye lomunye kabona ngikhiwa phela lapho kabona ikhiwa phela ngoba singangale kwendlu abanye babaleka bathi ba withdraw besithi kulo umira ngibe ngimulandela mina ngilandela abantu abangu3 ukuphuma lapha endlini lapho ngize ngidutshule ngilandela ama-comrade angu3 engimulandelayo omunye wangikhona umira uthe ephuma wathi oqala ucomrade lowana wathi abanye azange ngibona ukuthi baqonde ngo wathi oqala wagijima amakhiwa baqala sikudubula sengane uphambili mbijana almost 15 meters eqondane lani lesibaya sani senkomo mina ngithe last ngabona ukuthi angisasurvive ukuthi ngiyobamba ubani undoda lowana Yeah. esibayeni esenjani esenkomo ngaba ngigijima ngilala phansi yabona ngilala phansi sengikrola manje ukuthi ngiyobamba iphila legedi lomuzi yabona amakhiwa la bayadubula lokwana ukuthi inkomo zenzani undoda lwana uyadubula ngale inkomo ziyahlatshwa futhi ngani zinhlamvu yabona Ziyafa. ziyafa ezinye ziyayeqa isibaya isibaya ithuli solunjani solukhona uthuli lapha So that gives you cover. So uthuli lwenkomo futhi lwasinceda thina ngaba mina ngikrola laphana ngilandani ngilanda iphila lelana eliphethe igedi lomuzi laphana ngaba ngithi ngibe ngiphethe i-AK from Korea uyabona akhona ama-AK lawana ibhaji yangikhona iyiplastic ungani yiplastic imbijana nanko ngiyadubula amakhiwa lawana no ceasefire we are not now going to assault the enemy word of command yenjani siyayizwa undoda lawana waba enjani withdraw esiya ngaphi siqonde intshonalanga remember ukuthi mina ngithi lapha sigijima egqekeni Yeah. kulamasimu ngaphi kule ngadi eyomuzi lo njenga khona apha ngithi kule ngadi Yeah. kule ngadi kathi amakhiwa babhode ngengadi abanye base attack ngapha abanye bayalwala iambush ngemva kwengadi kule phani entshonalanga ngale bazwe kuthe laphana ongani kuyenza ifusi laphana ngangale kule camouflage yephani ungani manje amakhiwa lawana bayenzi iambush ye-C information uyabona i-C information. Yeah. So mina zange ngithe usuku withdraw laphana ngazama ukuthi ngilale laphana ngathi ngiyabona ngadubula laphana esibayeni ngiyabona ngadubula even kumbe 3 shot ngaba ngisithi no lapha kuncede kungcono ngenze withdraw straight kathi ngale undoda lowani waphambili ngiyabona yena uthi withdraw what yabona kazange afike ngaphi ekhoneni engadi ngale okungala masimu okungala ngadi khona mina ngithe ngisithi ekhoneni engadi kulapho ukule vehicle information khona
baqalisa amakhiwa. Yeah. Wathi enemy in front of you, fire. Zabuya. Wathi brain gun, enemy in front of you, fire. Ngisizwe iwe i-enemy ibe njengalapha lapha nesivule igedi ukhatshana lapha. So wena uyakrola lapha kumbe uyabaleka? Ngiyabaleka. Kube kungala sikhathi sokukrola lapha. Kube kungala chance lapha. Ngithe sivele sengibona ukuthi semfanele ukuthi bambe i-camouflage almost 10 meters. Banamathi. Ngisiyale phela. Ngisiyale. Ngayiqa ngaya phezulu. Ngayowela le. Ngithe ngisiwa ngathatha icover ngawaso. Umbhobho wayewela ngaphi? Phambili. Ilaki le wawela phambili. Ngalala sibili. Ngayenza ngani ngilele sibili. Ngisithi nazwa amakhosi stop fire. Sniper. Enemy in front of you, fire. What? Laphana besebebonile ukuthi mina senjani? Suwile. Sengiwile. Sebefuna ukumeka sure ukuthi umuntu lowana kasoze kanjani? Vale. Avuke lapha. Mina ngaba ngisithi no, ngisithi phephu mbijana ngani ngiyaphika nyambijana. Ngisithi ngizwa lapha bachayela laphuma la. Ngizwa lapha vele akusanjani? Akusebenzi. Yeah. Akusebenzi. Sengizama ukuthi nginjani. Kodwa ngazama sibili ukuthi nginjani. Ngikhrola ukuthi ngibambeni umbhobho ye-K47 yakhe. Kodwa ngithe ngisithi ngiyayibamba. Ngisithi ngifuna ukuvuka. Akusavukeki. Iword of commander lokhu benzani? Besithi fire. Lokhu be-55 lapha na vele mina vele sebesentetho. Alingazi ukuthi kulomunye undoda okhoniswa kumbe okhoniswa le kwazokuyifaya kaphi. Angithi ngithe ukuthi mina ngithe abanye babaleke besinjani besiyale. Undoda lo bengimlande umunye ngibemlandela wabaleke sithi lo azange aphenduke. Kwazophenduka umunye othiwa nguMira. Ebuya ngaphi? Esithi withdraw. Mina sengikhatshana mbinjana lana ngachaywa ngazowela ngakhangela le nguye wancedisa ukusukumisa wamfaka la ilaki yankhona ukuthi mina vele umbhobho ngibese njani Uzula. Undoda lowana sithe sokugijima almost 30 meters ngathi no ndoda uthi ngizama ukuthi ngigijime angithi ngaba wanga engehlisa imbamba ngani ngesandla gijima lokho ngitetereka ngiyaphika mbijana ngithi ngiyaphika mbijana igazi ligcwele konke lapha ivele lapha akusanjani akusase ilike uyabona ukuthi lapha akula thambo sibili uyabona abazange bachaya icollarbone le uyabona le Yeah. uhlamvu labuya ngathi venda rikhona masedana ithambo lelana elidlekayo le Yeah. le rubber le uyabona uyayibona irubber le lapha Soft meat. Abashona bathi inyama nete. Undoda lwana sithe sichapha ungwaqo lwana kulomfula lwana othiwa ngubani umfula lwana ulebizo lakhe manje kube kugeleza amanzi kuyimfula lokwani sithe singakafiki emfuleni la sesibhoda ngomunye umuzi sadlula khona izolo umuzi lwana siyabuza ukuthi amakhiwa bathi amakhiwa badlule khona thina sithe sifika amakhiwa bedlule khonapho bebhoda ngani ngensimbi thina sazobona thina sibuze sazizani sibuze sabuza umuzi lo bephambi kwensimbi bathi badlule khonapha amakhiwa kodwa babhodile besithi thina sibuze
sibuye so sabalandela ngemva bathe besitshela saphenduka sihamba kuyimfula lokhwana zasuka futhi sithi siyachapha umfula lo kulomunye undoda othiwa nguDawudi kodwa ngwalapho wabhubha lo munye othiwa nguAlimosi lo munye othiwa nguMafiya wakwesipholi la thina sithi siyachapha kathi bona labo angazi ukuthi befuna ukuchapha kumbe bevela ngaphi ngoba bengala udozane khonapho zaba zisuka laphana sina sathatha amakhavu ngoba bebekhatshana badubulana njengomfuleni khona ngoba ibe yikhomapho laphana amakhiwa bebegcwele indawo yonke yeah so kukhomapho asifanelanga sahle sathi no amadoda kukhomapho akula movement phela mase silwi ikhomapho makule khomapho bangaliqalela amakhiwa bebaningi ngoba ama-truck lawana basibuza ukuthi ama-truck lawana bengi more than 50 leyani combined operation leyana ubengani ubengani le RN Rhodesia rifles so they knew you are in the area babekwazi ukuthi ku area then ungani umphini ube information ube njani ube seyazi ngoba abakhulu phela abasoze ma ungatshelwa amasotsha phela ukuthi manje lapha ziyabuya abadoda uyabademoralize yeah akunjalo vele kodwa ungani umphini information uyela ngizabuya kuwe umphini angithi ngisakhuluma ngami uDawudi lo ubephethe iLMG uMafiyo ubephethe iAKM uAlimosi layo ubephethe iAK labanye awadefenda kakhulu uDawudi ansakwazi ukuthi kulomunye undoda othiwa nguSofalawo owatshaywa ngesikhurukuru ansakwazi kumbe ube khonapho owatshaywa ngesikhurukuru waphuma amathumbu alenga isikhurukuru yasowazi ukuthi isimangi sithi isikhurukuru uyimota phela uyimota lokwana okuyiround mbijana ungangena kuyangena amasotsha kumbe angu3 ma i-armored kuyi-armored khona noma ngazodubule kanjani inhlamvu kanjani ayingeni ngaphandle ukuthi ungachaya ngamabhazuka wathi la ibhazuka layo ifanele ukuthi isebenze khona yeah thina ma siyenza i-advance uyafika kule umuntu wangikhona uyangena ku-medical khona uyangena phezulu lapha ma ufuna ukuthi umuntu wangikhona ma ufuna ukumbulala ukutibura okay uphoseleni igrenade so undoda lo wadubula kakhulu kodwa kwasala uAlimosi ngwatsha mnangana la lowe othiwa nguMafiya kube kulomunye othiwa nguJuda izwi lakhe ubethiwa ngubani Stephen ngwatsha mnangana futhi manga siyo mistaken ngani kusalo abantu abangu3 thina sibe sesiyenza ukuthi bese siwithdraw mina ngoba mina sibe sengikhatshwa ngabantu ngabanye laba saba sihlangana labanye yeah saba ngabanga ke labanye
mina ngenza ukuthi ngibe ngowesi-4. Amadoda lawana abanye ababalekile sazohlangana phela. Amadoda lawana bathi no kungcono lo ndoda simphilikizele ngaphi eBotswana kumbe simfake endaweni eyisafe kwenzela ukuthi kanjani Recover. hayi kube kungasarikaveki, simhambise kwindawo for time being, simhambise endaweni, simwithdrawise ku-sector, simkhiphe ngaphi ku-sector, ngoba lapha kule khomapho. Yeah. ngaba ngisifika kumunye umuzi emaphanini, uyayibona emaphanini konyongolo lapha Yeah. endaweni zabonkomo lapha, kulapho esacela amabhasikili khona. Indaba leyana yabomphini ngisathola ngathi sithe sesithola amabhasikili withdraw, eyabomphini yaqala sesingaphi, ekuseni kusasa kwangikhona sesingani sesiya emakhorokhoro. Kulapho kube kusekudutshulwa ama-helicopters ama-helicopters lama-sport emashumbe manje. Yeah. Lapho mina ngingekho khona, kulapho kwafa amadoda lawana kuthiwa bangabe bangakhi, bengu-12, ngani bengu-12. Wazosala omunye wazocatsha phansi kwethawu. Angithi ngesikhathi kuyi-green show abantu bayabiya ngephani, uyabona. Yeah. Mabe beya ngephani laphana ngaphansi kwemahlahla, so amahlamvu lawana vele okangena laphana abasoze banjani bakubone. Lo omunye angazi ukuthi wasurvive njani lo, ngoba laphana ngani kwafa abantu 10 including what Umphini. So mina ngahle ngaya ngaphi eBotswana, ngithe ngisidlule emakhorokhoro, uyayibona imakhorokhoro. Yeah. Sahle siyachapha ushasha, sichapha ushasha sathola amasotsha eBotswana Defence Force bazochaya isignal, kwavuka imoto zamapholisa santhwala uhamba kwakhe. So umphini wafela uconduct, ibe yiconduct ekhomapho sonke, kodwa mina benkuyami iconduct. Sibe si-withdraw siyahlangana, sesifuna uku-advance ukuthi siye Gwanda. So i-gathering point leyana ayisanjani, ayisaba khona, sihlangananga. Isali siba khona, mina sengisenjani, sengiseBotswana, mina ngaba sengithwalwa straight ngihambiswa eSeliwe Phiko. Uyayibona iSeliwe Phiko? Yeah. Yabona ngahlala almost ngoba lapha ngaphenduka ngama-July kwekuMarch phela. Waphenduka so right? Ngazohlolwa phela, akusetshenziswa, ngazohanjiswa esibhedlela samasotsha phela. Yeah. Ama-doctor bathi Hendrik, we are still fit to go back to war. So ngathola abanye sebengaphi, abanye vele sebedlulile, seberengwa, abanye besele Gwanda, ngoba lapha kube remember ukuthi sibe singuma-platoon yango-3. Yeah. Akhonywa Ndwangu Knox. Umphini wasile wasala khonapho, ngani vele umuntu uvice commander ube yisililo wafa. Kwangubani? Uthiwa nguSililo. Okay. Ube lamawala lo Progress, kwafa 3. Yeah. Kubheki besithi advance Zebra Forces. Ithiwa ngubani indawo leyana? Early kube sachapha ngo-October, ngithi ngani ngama-November khonapho baphangisa ukuchayo labantu. Yeah.
ngoba amaningi amabhekili ngoba I remember ukuthi sithe singena kwaseBoyibheta out of 150 bona ngani sekusele 68 abanye bephelele kumabhekile. So kuthiwa ceasefire linaqonda kuthiwa i-6 fire ngibe ngise Mapate. Uyayibona Mapate? Yeah. Gwanda Reservoir. Abadala bethu bekhuluma ngibe ngihamba yonke indawo leyana singa. Abanye bami besenjani? Besebelindele ukuthi mina ngisemfala ukuthi ngilandele i-unity yami ngaphi ngapha. eGwanda. Emberengo. eGwanda already bengikhona eGwanda. Yeah. Ngapha Emberengo ngapha. So izifaya lapha na kwathiwa sigondeze izizana seBoyibheta. Wena wahle ubuye ekhaya. Mina ngahle ngabuye ekhaya ngivele sibesedlula khonapho siyemberengo akukhatshana uma ungavele udlule eMakhado drive kulaphana Thawula ungavele udlule eThawula uyayibona iThawula. Yeah. Sisembu koMaranda imberengo ngitsho angithi la iMaranda imberengo. Imberengo yeah. So did you join the National Army kumbe wahle wachiya khona? Ngahamba ku National Army. Yeah. Ngahamba ku National Army ngoba lapha ku National Army bengisempromotiwe futhi kusi-guerrilla ngoba ngapromote ngaba ngu-lieutenant ku-security left i-security isikhundla sami sibe sikungu lieutenant. Yeah. So finally wena mbuzo wami ogcina ukuthi looking back at your life we struggle sonke, what is your comment? Are you happy nge-contribution yakho to the liberation struggle? No, I'm not fighting against the government ngoba Mugabe wathatha almost long period engasicompensate. Angiblame ama-British, angiblame i-Britain ngoba i-Britain vele ibe intshela uMugabe ukuthi nge-Lancaster House bekhuluma eGeneva Conference ngibe ngise lapha endaweni zaboKafosi ngaphi bathi bebuzwa uMugabe lo Nkomo kwathiwa ama-guerrilla yenu lawa ngamasotsha yenu mabebuye ekhaliza abanikani badlani. Abadala labana bathe abalali lutho ngitsho kwathiwa no, each and everybody sizamnika 75,000 US dollar. Yangizwisisa uMugabe wabuya wazosebenzisa imali zethu azange asinike, wathatha almost 17 years enganiki lutho thina abantu behlupheka sihlupheka lokwana okungayenziyo sazonikwa i-50,000 sidefend izana sibe singafuni uTsvangirai thina salwa la uTsvangirai ngoba uTsvangirai la wathi uMugabe ekhuluma esithi kungcono laba abasebenzi laba eZimbabwe ethu kuthiwa ibethiwa ZCTU eMtari lapho kungcono iZTU izwela amadoda lawa sibanike each umunye umsebenzi umunye lomunye abanikeni 2%. uTsvangirai wayala wasicaphula kakhulu kodwa uMugabe wathi no, kungcono sibayekele ngoba sibe sithi singafika national laphana ama-guerrilla uMugabe se-addressa sibe sithi sichama izinkonga ngithi uyabona sibe singazwisisi. So khathesi I'm not happy ngoba ngabe uprivate yena ngokwakhe we-war veteran uyakwazi ukukhupha la mali uyakwazi kola 150 US then uyakhipha labantwana ku-funeral service uzathola ukuthi abanye bakhola
120 uprivate angazange ahambe ku-National Army ongalayinye lutho. Mina ngincedwa ngokuthi nganikwa i-3% ye-victims compensation. Uyayibona, ngayitsarela leyo kodwa ngancindezelwa ngoba i-3%. Abantu ababengalimalanga bethola ama-90%. So akula mali engitholayo, ngithola 279 okwakhathesi, le 2,345 US. Uprivate uhola 150 plus 1,900 zigi. Bayahlupheka. Yesu umnanga kwasenzela kahle ngoba uyasi-recognize ku-peasant ukuthi singama-veteran. IZANU yona ngathi yona is not a problem yasiphatha kuhle ngoba lama-majesty bayabuza ngithi introduction khona mawuliwo-veteran uyathoniswa kuhle, uyabusiswa kuhle, la iZANU yasiphatha kuhle kodwa abasinakekeli ngoba umkhuhlane uyasibulala, imali akula. Ngabe kuthiwa siyayehluleka akasiniki kuyi-$300 kumbe 350 kuye kuzaba ngcono, le 3,000 or 4,000 zigi kuye kuzaba ngcono ngoba uyabona sesikhulile, asilamandla ukuthi khathesi. Angithi khathesi ngaphuma kwami ngagijima ngaye eSouth Africa uCommunist Party ngisebenza ngenza lokhwana lalokhwana owathi ngizasebenza khathesi ngiyarana 69 sukela khonapha kusukela January 11. Uyabona ukuthi sekuseduze ukuthi ngifike 70 phela, next day ngiyafika 70. Umuntu we-70 years akayizayo. Abanye vele abanye bahlupheka lokhwana ukuthi I don't know, vele asikhuluma. Ngabe i-government iyazizwela ekamnanga kwa-president asizwele ukuthi ama-veteran sibe sithabile kakhulu sithi gamba lethu rawuwe manje. Angazi ukuthi kwenziwa yini kumbe kodwa ngibona ngani amavuthi basincindezela. Ungasimelela ufowethu wena uPZ umelela amavuthi. Ama-veteran kazimele ngangingekho. Ngitsho ukuthi angithi bayavothela. Yeah. Abantu abavothelwayo laba bangavele bathola imali, abafana laba bangasibona Abasalibona. kodwa singabo baba benu. Yeah. Kufanele sibone. Hayi babuDuli siyabonga kakhulu.